Acarane met jeruk guys. Kayak karo bawuk kayak. Karo kaki ini kayak. Sekilo pira ki? 20.000. Pokoknya disimak deh ya. Met jeruk. Langsung met kan kita ki. Ngerasain jeruk ya beres nyampleng pisan mbak dan sekilo kun 8.000 dadak met tentunya nih Jajan dipangan kayak apa rasanya gurih ora tegi apa ora wih nikmat terlalu manis guys jeruknya guys gede banget kuning kayak bosnya guys lagi met kayak aduh wis pirang bulan ki awene ki wis pirang bulan umure ki wis panen deneng 5 bulan oh suwe ya ki wis panen ping pira ki akeh ya ki mantep lah ini anak gagangnya ya anak oke dadak met ke anak telung bit ke pirang kilo ke sekilo pirang ya 7.000 ke 7.000 ya jeruk ruco oh ya dipangan ya gelem jimplak ya pengen paju umpet tanang payon Ndek banget guys jeruk ya tayangan ngisor mete jeruknya munos banget ke kuning mantep lah.